Evo, jako nam je drago da se Hod za život opet održava u Varaždinu. Danas ujutro smo imali već hod u Opuzenu, na jugu Hrvatske i u Sinju. Veseli nas da se sve više ljudi u Hrvatskoj okuplja oko ove ideje da se život treba štititi od začeća do prirodne smrti i da tražimo zakon koji će tu znanstvenu činjenicu osigurati. Jako nam je drago da je naš doprinos javnoj raspravi o pravu na pobačaj takozvanom jest u tome da se prestalo pričati o tome da je dijete hrpa stanica i da danas svatko tko ima oči vidi iz ovih fotografija i može od znanosti razumjeti da čovjekov život počinje začećem, da djetetovo srce kuca od 18. dana i da doista imamo kao građani obavezu, ako štitimo ljudska prava, štititi temeljno ljudsko pravo, pravo na život. Mi se ovdje okupljamo radi toga što je znanost dokazala i fotografije i 3D ultrazvuk pokazuje da ono što žena nosi u trbuhu je dijete. I to je bit cijelog spora i bit cijelog angažmana. I zašto smo mi motivirani? Ovi svi ljudi koji ovdje volontiraju, ja osobno, zašto sam danas došla u Varaždin njih poduprijeti, je činjenica da to što žena nosi u trbuhu je čovjek, nerođeno dijete, dječak ili djevojčica. I on ima pravo živjeti kao vi i ja. I vi ste bili u toj fazi i ja sam bila u toj fazi. I mi se za to zalažemo. I mi u demokraciji kao građani imamo obavezu zalagati se za pravo tog čovjeka da uživa u životu kao i mi. I mi to radimo. Ova druga strana zalaže se za pravo žene da prekine život tog djeteta. I to je njihovo pravo i oni to artikuliraju na način na koji žele.